batuka musaza Tito Rutaremara ngo yaravuze ngo turi abanyarwanda mubyumve basogokuruza bavuye mu Rwanda nza numva amateka yacu y'abasinzira ngo twaturutse icyangugu yanza mzumva ngo twaturutse icyangugu turi abanyarwanda b'abakongomani ariko tuvuga neza ikinyarwanda neza usongwe kandi nta uzobitwaka nta n'ufite uburenganzira bwo kubidukuraho uzatwirukana azatwirukana n'igitaka cyacu cyose yego azatwirukana n'igitaka cyacu cyose tuzojana nawe ariko ntiduhisha abo inkomoko yacu titwameze nk'ibiti iwacu niho dukomoka niho ururimi rwacu ruva n'imico n'imwe none se uwo reba kunguko nsa na Tito Rutaremara cyangwa nsa nabitakwira suko bazoshira urande rwa Tito nabitakwira none wovuga ngo ndasa na Tito niwe tuvukana kameme turavukana mzee Tito turagukunda mzee ntagarutse Minembwe akorera igomwe ubundi yari chef coutumier kuko umuchef coutumier ntazarenga entité yiwe buriya chef ndayobego ntiyova hariya ngo aje gutegeka kwa chef umuhafu aho abo nibo biwacu mvuse nabi wanyunuko nta mushefu uzuva muri localité yiwe ngo aje gutegeka muri localité y'abandi ese bazagira ngo Sematama nawe yabaye umushefu kutimiye ku buryo atova mu Minembwe ngo akorera handi ariko kubivuze wavuze nihera televiziyo harya yazabarizwa ihorere ni yes kubivuze nyine nuko wo mufata nuko mufata wo mufata muri ugo rwego muri ugo rwego rw'abana n'abana n'impinja so utekereze Sematama umuntu ufite amabrigade n'amabrigade akagira za secteur muri za secteur nimo amabrigade ari no mu mabrigade harimo amabatayo no mu mabatayo harimo amakoyi none se ko baragira ngo niba bari bakiri muri gorira bakaba babonye inzira ko baratekereza ngo umuntu nka Sematama aricara mu Minembwe no agomba kwicara Bukavu kuri rejo agomba kwicara Bukavu kuri rejo agakomandingira urugamba kuri rejo afite abashinzwe intambara bahari ba S3 abashinzwe intambara afite batwayisi biwe bashinzwe intambara donc afite ba optio bashinzwe intambara ivyo bintu byose yarabifite iwe ageze gusa kubona raporo imanuka buri munsi wa none iwe hari yari mu cyumba agomba kuba afite money pack na siginora agomba kuba afite money pack na siginora umuha raporo every morning buri gitondo siginora agomba kumuha raporo ngo yavuye bine mu ntakigarutse ngo yavuye muri twirwa ngo ariko okay reka dukomeze ikiganiro cyacu turimo tugana ku musozo hari irindi jambo yavuze risa n'iryambabaje kandi ndibaza ko nabandi benshi baryumvise byarababasha yavuze ati ntabwo makanika yavuye aho yarari ngo aje gutabara abaturage ngo ni kinyoma ngaho kiracurivuzeho sinzi nimba ari byo mfite aha reka wenda kugira ngo ntaza kuvuga intuza reka nkumvise ko yavuze pesha barabesha makanika ira était trompé baramubesha makanika libéré était un officier colonel un officier du gouvernement ikarade kabisa pana biri abavuga ngo banani ba aha yaravuze ati reka ngasubiza inyuma kugira ngo kumve neza
akavuga ati abishe makanika ni nabo bazica Sematama. Tuje kumva ngo Sematama yakuwe muri Twirwaneho kandi bareke ngo bazabandakaza wenda atabishaka bareke nabyumvise ibyo ngibyo cyangwa urashaka bazumve narize ngo wenda ndaza kubyumvisa abantu cyangwa bishiraho babyumve kugira ngo tuze kuvuga ibintu atari twebwe wenda umuntu yogira ngo none nibyo twaye duhimbira hano. Yavuze ngo General Sematama ngo urabona biriya bintu byaba makanika ba Sematama ariya na episode aho yavuze reka ndaza kuhareba ariko yavuze ngo ntabwo makanika yaje gutabara abaturage ariko mu kinyoma cyinshi cyane n'ukuri kandi giteye nk'isoni ku muntu w'umugabo yageze naho avuga ngo makanika ngo yazanye ngo na Nyarugabo nimbari nande wundi ngo barajana umve ndaza kugaplayinga nitonze ndaza nimbona umwanya ndaza kugishira mu kiganiro ngo yazanye mbese ni ngaho yahagurukanye na Moise n'undi muntu ngo baragenda nk'ico kinyoma umuntu w'umusaza ubesha bene ibyo ngaho noneho nawe uri umuntu w'umugabo ntubona ariko ubundi abantu bagomba kuza banubaha kuko niyo ibyago byagiye bigwira abantu makanika afite umuryango tuje mu Kinyamurenge tuje mu Kinyamurenge iyo abantu nk'aba baguma gukora mu rupfu rw'umuntu w'abandi barutobatoba uko bashaka ibyo bintu bizababaza abantu makanika avukamo cyane kandi mbahaye gasopo nk'umugabo w'umusinzira makanika avuka mu muryango wacu so kugira ngo bazabicaraho bari hose bagume batobatobe urupfu bagume bakore mu gisebe bafata urupfu rw'intwari nkiriya baguma kuyivuga uko bashaka nibamureka byamasinzire ibyo yakoze yaravuze ngo aza aho yavuye ngo kandi ubirimo ngo iyi ntambara tuzayitsinda tuyitsindane ishema none tuje mu Kinyamurenge iyo avuga ngo makanika baramushutse ni bande bamushutse makanika yatangiye kurwanira buriya bwoko bwacu ari umwana w'uruhinja ari mutoya nzamwibuka igihe azamutse Buvira bwa mbere yari mutope asanga hari ibindi bihe bimeze nk'ibi arahagarara ararwana makanika yaravuze ngo akunda ubunyamurenge kandi yaravuze ngo umunyamurenge yarameze ni imizi imeze hariya so rero iyo avuga ngo baramushutse ngo biriya bintu ngo ni episode ureke mubwire ku kintu buriya iyo umuntu ibyago bitaramubaho cyangwa yagize amahirwe murumuna we Colonel Kibibi yego njewe uyu nije muntu wagiye kumutega ahantu hitwa Place du 24 niba Place hari bukavu haba Place du 24 Place du 24 na Place Mulamba na Place Mulamba Place sigaye mpibagirwa Place Mulamba ni hari ujanguba ariko iyo uja muri ziriya ntuze ni Place du 24 yego uja Zarabote watambutse Zarabote ugiye gusohoka yego bari bamaze kumuzingira yakuyemo imyenda ya gisirikare amaeskoti ye ari yahaye amushaka leta hayavugira bariya batura batwica jewe wagiye sinzi ko nagiye ariko iconzi tahaye mvugira kuri kamera nije wagiye nije wamukuye aho hantu mubonera inzira araza dusanga aho twari turi
iwe afite amahirwe aracyahari uyu munsi wa none kandi Imana ishimwe kuko ahari ese yateje gupfa uwo munsi abahaye avuga ubu ngubu abantu ntibakaza bavuga ibyo batazi ntibakaza baja mu magambo ngo kugira ngo abantu ngo bamenye kuko ngo nimvuzi ngo bazi kuvuga baza amakuru no biriya bintu niba wowe warabikize uwawe yarabikize bigafata uwundi so reka gushinyagura please ntibushinyagure ngo mushinyagurira abantu no ibintu zo gushinyagura mugende mubireke kandi ibi bintu bazabibazwa hari n'ikindi yavuze tukiri kuri ico ngico nemezanya nanje ko muzi kuri ari ugushinyagura ubusanzwe batangiye makanika bazavuga ngo indege yamurashe ngo yavuye mu Rwanda ibintu badafite n'ibihamya indege yamurashe umuntu yibereye muri Amerika agize y'imyaka n'imyakura ariko ngo niwe uhaye uvuga ibintu nk'ubihagazeho kurusha abari bari mu Minembwe ariko mu kiganiro ciwe yageze aho avuga ngo makanika amaze kugara hariya ngo bohereje abantu 5 ngo abo bantu 5 nibo baje baramwica ngo iwe kubwe ndiyishwe na drone sero n'amagambo ye ngo bohereje ngo abantu 5 nibo baje baramwica none bavuga iki ejo bavuga iki uko bakoze ibiganiro byose bamugarukeho uko bakoze ibiganiro kose bagaruke kuri makanika bamuretse wa mugani niki babashaka n'ugushinyagura n'ugushinyagura ariko bazabibazwa ntibagire ngo ibi bizoshirira ahangaha kandi ibi bintu bafata ibyago byose byatubayeho ingorane zose zatubayeho bakabifata bakabyegeka ku Rwanda u Rwanda ruhangayikishijwe n'ikibazo cya FDLR ese ko ari abavugizi ba leta babwiye leta ikohereza FDLR yose ko tuzahwire bamara bagasubira bakabona kuko u Rwanda rusubira gutera rusubira kugira ikibazo na Kongo umuzi w'ikibazo wa Kongo ni FDLR mu gihe FDLR itarava muri Kongo none se wowe norara hanga mfite imbunda inza kuguterera urugo ugasinzira tibishoboka none se ukunguko aba bagabo bose b'abanyamurenge bazavuga barahakana kuko FDLR itari muri Kongo Oya na leta ya Kinshasa yarasinya amasezerano yo gukwambura FDLR intwaro none se kubera iki impfu zacu narenge kumubwira muntu wabo wapfuye reka mureke warasinziriye sino cunaguze yishwe n'u Rwanda ya tugana ku musozo pastor haraho yashimangiye abivuga inshuro nyinshi ko ngo amafaranga tuba dutanga ngo ntahazasha aya mafaranga ya mituwalite aya dutanga neza ayo mahoro zitanga ayo siberika muri Kenya baza batanga n'ahandi hose ngo azariribwa hano za Amerika ngo no mu Rwanda umuntu w'umusaza ungana kuri tarabona video y'abantu babashima wenda kuza abantu bakoze kugira ngo uje kuri televiziyo izakurikiranwa n'abantu ngo uvuge ngo ayo mafaranga ngo ntaharaje biterwa n'iki biterwa na wa mutima mubi no kwa kundi nyine bahisemo kuba abazarendo bahisemo kuba abadede bahisemo kuba FDLR ariko ndashaka kubwira abazatwumva bose amafaranga tuzadutanga yose yego ariko utekereze nka komite yabaga mu rusingizwa bitebetebe
yo gufasha abantu amafaranga agahurukira kwa Rusingizwa bitebetebe utekereza amafaranga habagamo na ba Revera Harera utekereze bene uko kuntu wamarukaje kuri televiziyo no kurikiranwa n'abantu Harera Revera nabitebetebe bavuze ngo ibi amafaranga yavuye hanze yakoze ikiniki wowe umuntu wakuriye mu mitwe imijyi gatubamo izitwigisha guteka umutwe ubufura bugashira ubufura bugasa n'ubushize none se kuragira ngo wari wumvaho bitebetebe yahemutse wari wumvaho Harera yahemutse wari wumvaho uyu mugabo wanyu basita ntuze ise waba mugunguza Ruramza yahemutse ariko wenda umuntu yanibaza ese aya mafaranga baza bagaruka harayo baza batanga atarima yabo baza bayagaruka tunaniwe kubivuga twebwe tso tuyatanga iwe karamurya hwiki sesa karamurya hwiki karatuvugira arambabaye arakubabaye aratubabaye tweze tuyatanga amafaranga ngo ndaza shika gute nayiwe ntayiwe arimo kuki ababazwa n'ubutunzi bwanje buba buhomba kuki ababazwa n'ubutunzi bwanje buba buhomba imyaka iyi ntambara kuva yatangira turasiba gutanga umusanzu sinzanasiba uku kwezi narasibye kubera ikibazo cy'ikarita yari yaba insa n'ukereje chikarite ya banki chikarite ya banki nsa n'ukereje ariko bitanatangira icyarimwe yose nuko kwezi tugeze yes kuko sinosinzira none wewe uzuye kandi aho ni mu yindi groupe ariko yindi sinshobora gusiba niyo byogenda gute iyo ni yindi itari ya yindi y'abarwana shaka itari yo y'umuhana wewe amafaranga uzutanga uziyazaje kandi yakoze imirimo kandi mu mirimo zohemberwa mu ijuru ayarimwo none akuki bakomeza kuyavuga ese buriya ni ugushaka guca abantu intege ngo ni ugushaka guca abantu kugira ngo abantu bavuge ati aya mafaranga twatangiye atarashika ni ugushaka ngo guca abantu imyaka 7 imyaka nimbaringa irashize ntarashika mutarashika twebwe tuzi icyo yakoze hari akandi kantu yahagazeho ashaka gutukanya kubahwa Dr Kanyiki hari ukuntu Dr Kanyiki aheruka kuvuga ijambo ryiza avuga ko ruriya rusaku rwabo yego ashaka kuruheza ari amapurusa 5 ibo ni 5 ibo ni purusa 5 ariko urusaku rwabo ngo rukashaka kugira ngo 50% ariko bo ntibumva icyo yashatse kuvuga yego ariko kurya ni gitangaza kurya abantu nyine bameze kuriya ntibaba bakicumva ntibaba gifite ubwenge bufata ibintu ngo bubashe gukurura uko umuntu w'umunyabwenge yavuze so biriya bintu birimo ubwenge bo batabasha kumva so ariko ngize ngo mbibasobanurire bogira amahirwe yo gusubira kwigarura ariko mu bwenge twebwe twumva bwa nyakubahwa Kanyiki yavuze kuriya siko bimeze kuko amajwi yabo mu yandi magambo ugize ngo uyumve neza iwe yavuze mu kinyabufura ariko nkanje wo bivuga ubu nyine nuko novuga ni nka ya majwi y'igikeri ya majwi y'igikeri uze tazabuze nkagushoka niko yababwiye ariko ngo yabatinye ngo yabazamuye ngo yabatinye oya ni ya majwi y'ibikeri yashatse kubabwira reka mbasobanurire ariko mana yaje pastor tugane ku musozo yego murakoze yego nubuhe butumwa watanga cyangwa se wenda message wahabagwana shaka cyangwa se abanyamurenga muri rusange
kuri ibi binyoma byabo. bwoko bwacu mwihangane kandi mwirinde amagambo y'abagabo b'ibinyoma kandi abagabo b'ibinyoma nza nibuka umunsi ngo bafata Pahoro ngo bahamagaye ngo abagabo ngo bazi kubesha cyane ngo bamushinshe imbere ya Gamariyeri. Mwirinda abagabo b'ibinyoma bahozeho. Twebwe ico turiho turashaka amahoro, turashaka kubaho, nta zindi politike zihambaye. Dukeneye kuba iwacu, dukeneye kubaka iwacu, dukeneye kuragira iwacu, dukeneye gukora amakwe iwacu, dukeneye gusubira mu mahuduma iwacu, dukeneye amahoro iwacu. Nta kindi kintu turiho. Umuturanyi w'umurundi mwiza, dukeneye kubana n'umuturanyi w'umurundi mwiza, dukeneye kubana n'umubembe n'umupfurero mwiza kuko twabanaga kera, dukeneye kubana n'umunyarwanda, igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Hariho n'abantu baza bavuga ngo ejo bundi batuka musaza Tito Rutaremara ngo yaravuze ngo turi abanyarwanda mubyumve, basogokuruza bavuye mu Rwanda. Nza numva amateka yacu y'abasinzira ngo twaturutse Cyangugu. Yanza mzumva. Ngo twaturutse Cyangugu. Turi abanyarwanda b'abakongomani ariko tuvuga neza ikinyarwanda neza. Usongwa songwe kandi nta uzobitwaka, nta n'ufite uburenganzira bwo kubidukuraho. Usatwirukana azatwirukana n'igitaka cyacu cyose. Azatwirukana n'igitaka cyacu cyose tuzojana nawe. Ariko ntiduhisha abo inkomoko yacu. Titwameze nk'ibiti. Iwacu niho dukomoka, niho ururimi rwacu ruva, n'imico nimwe, none se uworeba kunguko nsa na Tito Rutaremara cyangwa nsa nabitakwira suko. Bazoshira urande rwa Tito nabitakwira, none wovuga ngo ndasa nani? Ndasa na Tito, niwe tuvukana kameme. Turavukana mzee Tito, turagukunda mzee.